nggak mah kuat ya. Iya apa balik? Oh, ada nega nama balik TV. Berubah nama. Yes, Dadu. Apa Yes, kok? Mama. Yes, Papa. Buang bulan di muruk, wah ini gak berani. Ada yang Cina murah pesuni. Tunjukkan Anda bahwa Anda muda-mudi yang berguna di desa. Kayak gini aja ngigal di gini. Bocol yang urukan belum bulan. Gini gamelannya bener aing semangat ngatur ayah. Nah dong gini gamelannya berengkeng. Nah sengken. Tapi tepuk tangan dulu. Nikilah sekogong druwe antara Banjar Dupuh dan Banjar Tengah. Adane batu-batu. Banyak Dupuh, Banyak Tengah. Daripada bantet. Bantet kengkenak masih ngemamadan mau bantet menjaguran duen masih. Panjang belum bulan lain mengadang kan jam 1 jam 1. Jadi bawa pentas, nah pentas barengin. Seret, ijo muruk. Nah cak kemanduangin seret kan muruk jong balik Banjar wugong. Jadi berpikir kang ijo melajah nih. Bingung mau boleh ben ke Bangli seret maruk kan di Pangmam telepon ben ke diliau. Ijo we pemulih di itu ijo muruk balik Banjar wug sing melodang ben seret di pura muruk puh dewu ratu.
puro dalam tuku apa tadi itu muruk bakat hampah-hampah wah mau dari rangdo kono dari rangdo mengedak naga ini penguruknya di dia nanti muruk sing teko jani kebeberang bang lek bipanu lek gitu deh wah melajah gamelan barong gamel nge mordoles yang ada ngigelang tukang barongnya pulas cuma masih aja rangdo seret rangdo sing ada ngen ya ker ngigelang begitu lewe bangun dari rangdo yuk dari barong yuk jak bangko timbale di dia tapi sing ngegen ulian semangat muda-mudi dua ini nikah pun yang nyak aturang ayang lagi ya lu angsak-angsak yang muda-mudi seret wit nggih terus wit seret nggih terus apalagi toleh niku pengangge putih poleng niku baju putih meli di Diano yakin iki meli di Diano baju putih ben semangat kerpentak baju putih meli saput poleng mandana tuh ulit pak ngen tentara tuh pengemang niki gina angin numas seragam nggih tumas sango surat tumas sango kayang-yangan sing sombong yang mana man tuh demen ya turang ayam nah mali bos dengi pak jero nya ada itu kayak kelihatan ini mah kacamata endep nak nih doy tuh jak sibuk tuh bulan itu masih mengadang tuh sibuk kadang yang mengadang kan ker milum lajang higal sing ngitungan togel di HP ini nah tapi tak semangat Delokino seret Delokino asal berdebuk ini akuat lah mulai bilang aran pus duang dus teko aku seret jedok niki aku dogen jajo sing man gitu bengko nggak mah akuat ya tapi si keken seret tes pindah ngaturang ayang di puro dalam pah jami marutop markodok kerengaya muruk di dalam seret muruk di dalam plak muruk seret kadang yo kerbango kopi sing akuarit meh nah sing kan ane paling top tiang Malesiki paling top cap jempol ijo ibu gerong itu nah tepuk tangan sareng ibu gerong duit yang bangga sareng ibu gerong duit niki PKK nya driki tok markotop gara-gara iya bet yang sing man kopi kan nih karena ayah mai jam 2 bawa payas tiang bedajane nang abang wedang apa sing jak nu tetap seret ada dua topan tiang di gerong yaki samian berak-berak ane dua tuh moko-moko tuh kan boh kayak tuh man menjalan tiang negak dangin mengejerang amuro begini dan bungut sahabat tuh sandal jani berang tiang delak sen dunia nak baju kuning ini jadi nanti kelanan nak putih kuning di wah betar yang gurun nih gimana nih dan abulan latihan jam kudus nekat diket tepat waktu seret jam kudus ada minggu nih tiang lunas ring pragino sarang sami benjang jam 6 mulai latihan nggih tiang jam 5 bakal Riki saya ngantiangin gerongnya kaya jam kudus nih jam 6 ternyata sing nung abo bungo ngeloda nung abo nda kanya minor duit ngajenang nih kengkennya kena gerongnya ada prinsip panak gerong tuh marajak tok markotop lo panak gerongnya mata pang sing ada di ini gini gung bintang tuh panak gerong tuh anaknya tegah-tegah mau kejang yo kan paling jenik kau tak obot gijik ulit jauh nyalin ibu PKK neng tremos loh dah kaden tremos cek kali cek kong bintang inan jegeki surat bener sing tepuk selam kikang mani
di Facebook buat api tuh boleh. Kewalat yang semangat sarang Ibu Duine, Ibu PKK Duine mau memajukan seni budaya yang ada di Desa Manduang. Tepuk tangan teman. Ini nih topeng tiang. Dan alit-alit Duine. Nah, nih bo ada benjani dini sisyo subuh PHK. Soroh inilah. Nih kuranani Jawa. Tuh unik tuh. Ini baju umumnya nih ya. Tole tuh banyak di Manduang lang. Woi semangat karena membalik gopanca ini. Apalagi nih benilan ini. Ayo. Iya, ini raksa. Bapak. Kayak kan lagi nih. Pasu. Budangan. Kira kita dari sarang sami menyemangkin oh. Budangan. Niki bolang sampun medal niki. Sampun besul di lang sini. Niki pragina saking kelungkung desa Akah. Oh. Pernah apa? Aing sepanan sini. Cai nawang temadan pragino. Pragino. Jaja uli. Satu hidup macam ni. Satu. Artinya? Tahu ba ya? Nawang ki artinya pragino. Apa madan? Ane madan pragino nganutin ane madan suwodarmo ada tetabuh, ada penari. Adi sing ngaten tua arak nih. Tabuh len. Tetapo kan mesti tua arak. Tetabuh lah nih tabuh. Taborah? Tabuh tajan. Oh taborah tajan. Tetapo tua arak. Tua arak. Ya nih? Tabuh. Gamelan ada nih? Si, yang gamelan tuh duen, gangsane duen, sing misi jelemane. Oh jelemane, gangsane. Gangsane yang cepoang tuh jelemo gangse tabuh, dane megamel. Oh jelemo gangse tabuh. Oh. Yang jelemo budok. Bali koyong. Nelu. Eka maksud ini? Yang jelemo gangse tabuh. Jelemo gangse tabuh. Jelemo budok. Bali. Maksud ini orang jelemo buduh itu? Bangli. Tes. Na boling tu ni mates ni. No masih tas mates. Pau kadan mako gaya ni. Asal nyoba mie pasti tes jadi rubah jadi. Rubah jadi ngetes mie. Ngin dari tukang sound system sing bisa sing mau petekan. Oke dong. Tebak-bak 1 2 3. Tuh kan. Play. Nyelang bos. Itu. Nah, gue nyelang ben. Apa nih? Kita minta naturang. Oh, kaliannya memuning. Saling ngemangihin panggul kendang. Titiang nunas mangde ke uliang ke penyimpanan. Kali pisan sari dadani sane ngemangihin panggul kendang. Titiang nunas mangde ke uliang ke pura penyimpanan. Nggih dadane sarang sami sane mangkin titiang lanturang kalian duwene. Sire yo, na petang ane mau wasto panggul kendang. Na petang bu? Na petang suba ada to mada na petang. Coba ada bu. Ratu dadane semedan titiang para penonton sarang sinami. Oh, begitu? Sire aja mangihin panggul. Lalu, gelemo tuh mangin? Gelemo. Ini nak panggul. Panggul sing mangin. Men siapa orang ki? Gelemo mangin. Sire aja panggul mangin nih. Mana? Peludutan bungut deh. Sire aja ngemanggihin. Sire aja ngemangihin panggul kendang. Satu kan penyimpanannya kan misi panggul. Apa ngona toh? Ane mokohannya dong. Woi jawong lang. One nih. Uleng pidan nakngsap-sap ingat yang nih. Asane taen tepuk. Taen tepuk? Oh. Ijo. Nih body nih jani. Nah sebentar.
Orde apa ngerenggang? Engken jani cang menjemu nih. Cina bagian nango ane madan gamelan. Nah, Oh, kocok lang sini. ah, Kocok lang sini. emangnya misi kroden? Mentu? Oh, itu panak sini ya itu. Ke orang-orangnya cang. Wah, panak sini nan beler. Ah, Panak nih pekel dot tahu. boncang pesone. Nah. Sing sombong aing. Soalnya banjirnya ini. Dengan kebiasaan sini. Ngigal cang nih. Ada. Magendeng ngigal kocok langse. Leng! Boleng! Gendeng apa? Leng, sudah kebelet naga pesu. Adik itu Mencing orang ngocok. mantep bang. Hah? Mencing ngocok apa sih itu? Ocok. Adik kemong ngocok. Mencing orang ngocok. Ngocok langsung mantep bang. Igelang iban gini. Sing yang ngocok itu. Kocok langsing. Ada. Lea. Engkel. Adik ketemangan kocok langsung. Nanti di tengah jang di sisi. Contoh. Pesuang bani kocok langsing nih. Asal lengah cuma tik-tik nas. Asik. Oh enggak mau mulak makhluk rodit yang ratu. Oh, buka melangau, buka langsung ini. Pesuang iban sini. Ngerti. Aloh ya ternyata. Kene mengigal kapa-kapa. Bengsa beningat. Sing ngawaya teh calon narang. Ane ngoreng wae nyalon narangin. Cang. Oh, dalan tarado. Oh dalin lain betarane. Udah. Guys. Sing tadi gitu nak ngangon ane madan uku. Hah? Anak ada ukun nih. Bersesayo dalin kan lego betarung. Sing itu, sing tadi. Oh ini banyaknya lebihan kamu sesayo dalin wae saya ulang tahun. Apa nih saya ulang tahun? Betaro nih. Saya bedengengok kan ibu nih moko tuh nyanen tuh man nanti saya udah triplek. Aduh. Ngalin? Ya ibu ini negas cang boh. Oh. Permen relaksa cang. Apa dong? Rela untuk dipaksa. Aduh. Ane di mukaan ibu Tri ane. Bu Tri. Oh. Bu Wan. Ken ibu Bu Tri. Tu. Ane ken ada bu Tri. Triwantu. Ane di tengahan ibu Tri. Nih Bu Yandana. Oh Gusti. Bu Gusti. Bu Agung. Apa bu Agung? Ngen. Tuh di tengah tuh bu Tri ane. Bu Tri. Bu Tri. Bu Agung. Apa ane Bu danginan Gusti. bu Agung Gong biang gong aji gong. Oh, sama Cip. Pesun nih. Su. Nah pangsakan nih sekan. Nah. Nah sekan nih. Serius. Ngade gitu. Orang ini engal ya. Engalin lagi apa engalin? Yang subuh sing tahan gitu. Alah pangengalan penonton gerimetan pasang. Asam urat aku mah. Nah, itu bu. Nah, ini kan kebiasaan saya negeri.
Udah Sud. Ah, Udah Sud. pas makelung. Jalan pesun. Apa nih? Coba ya. Ijo bu itu yang ngalin. Nih bu, ibu ini baju kuning tuh bu. Ini yang ngajang nadong yang ngalin. Itu mencirikan bahwa masyarakat yang ada di Manduang antusias menonton yang namanya Ido Betara Napak Pertiwi. Yang nuna soplos tuh sarang penabuh dulu nih. Nyen benorain nih. Mudah-mudahan generasi penerus tetap mengajarkan seni budaya yang gede. Tapi mudah-mudi dini nu kalah aja di desa Cineakah. Ade, Ternyata desa Akah di Pura Dalam ngadang ulang tahun Cising undang-undang. Ngadang ulang tahun Cising. Nah Ido Betara ngemang kartu undangan. Kartu undangan ya. Gak enak aja Betara nih. Sangat berpikir dia di desa Akah di Pura Dalam itu kayaknya nanti bisa ulang tahun Cising undang aja. Nah kini Kisahnya yang kan. Ido Betara kau ulang tahun. Oh. Kerja inilah. Ben mani kamu Donor yang ini. donor darah cinta. Engket dong. Oyong. Engket dong, Cing engket. Adi uli di klub pesu. Ini nak khusus Ido Betara masalah. Ciri ini pesu. Berarti jangan tuh nih salah jalan nih. Salah jalan. Salah Betara ya? Salah Betara. Betara ada ya? Betara sih ngadu. Oh, Betara ada, Betara sing ada enggak? Betara tepuk. Oh, Betara tepuk sih. Betara tepuk. Tepuk sih Betara. Betara tepuk. Tepuk sih Betara. Betara tepuk. Antena Betara tawang. Betara tepuk. Betara tepuk, Betara. Ini. Beneng kok. Pangsak sih. Tadi bos pangkan gitu. Betara tepuk, Betara ada. Betara tawang. Gening. Betara. Adik Ci. Pondal. Ci mengening. Nanal. Onden mengening jangan melaonden. Bahaya Pak mengening. Negen nah. Hidup sih Bang Rengel makanya olah sih seketabuh, sekepregina penonton kayak Betara. Si kergegen nih, nalu nih kergegen nengang gini. Kergegen apa yang gini? Mengeneng ya aman sih mengeneng marah gak malango. Suci mengeneng gak malango. Mensing mengeneng kising gak malango. Ini gerodok. Kuangan ayaban tuh. Sound systemnya kuangan ayaban. Sing sound systemnya. Wah, batu kau Betara sang yang ngaji panel. Sang yang ngaji panel melingnya situ. Leseng misi panel sing hidup nih. Sound system konya ada panelnya tuh. Ada komponen. Tuh kayak nggak ada ngomong. Miki, dumpang Miki. Mik wireless. Menciri gue ini. Botol.
Panjang ketua PKK mangga digles nyeduh kopi sandukan wedang iya toyane sampun ngerodok lingkungi Rodok gitu. cara ada kali kotor Ipondal ngapa blur ini bos Bebangko bikin ini. Samparang nasna. Masuk. Om Swastiastu. Dikit aja nih jadi mas. Engken buburnya sudah laku mas. Apa matur? Cek. Ya cek. Kude apa laku? Injinnya apa? Injin. Kot. Nih kan preginang lah jam terbang tinggi. Adi? Semangan dipeken. Oh? Tengahnya ditajan. Tajan jam petang. Jam petang. Oh, sampai jam malam. Oh. Kanti sepanan. Wah nih dogen berdagang muluk-muluk. Oh. Adi yo nanti. Nih berdagang muluk-muluk. Coba kieu. Nawang kuon. Isen kude kan tipis-tipis. Tunggu dia nyuh keruk-keruk. Ngawal ya. Manisnya ngajak cang langsak masa. Ngajak entur. Sabar. Jangan terbawa emosi. Kita itu saudara. Kamu harus sabar. Punya ilmu kesabaran yang tinggi. Ada jeung lamit dagangannya nang tetlubang. Sengkengken. Ben mani alih ben detu sangat tangsa. Nah ngomong lagi ngomong. Melang ngomong. Yo. Singengken itu ngalih PKK. Saya ngalih PKK cak. Sing pengajak kurnan main numa makin PKK. Wah kurang aja nama kejang dah makin PKK ini. Anak patuh buat ini cara ni mokoh. Cara ibu ten. Oh. Cara Bu Mega. Jet gede, basang gede, nyow gede. Ajan. Mani-manian yang keur ngadep es kut. Sakenang deh nyuh ada po. Bang. Ngater. Ngomong gitu Om nawa. Swastiastu. Salam kenal mantan tiang Ipondal. Berubah nama. Yes, dadu. Apa Yes, po? mama. Yes, papa. Juang nyonya. Nah, Adi kemol aku. bendan panacanging laman tuh kau gitu. Adi? Do pang kijo-kijo orang ngempu rumah. Oh, kerja dari dogok nih. Hah? Begitu kan ini ngoyong. Sabar, Mas. Ngomong. Jangan mah janji. Bang Omik. Siap. Nana. Aduh, Om Swastiastu Ratu Dedane sareng sami tuastan tiang Ipondal Inan Sugih. Bungut sini awak madani lengkong mendagang es wood ngaji Pondal Inan Sugih.